Korerande amakweri atochanire korerande amakweri atochanire airire abana baminto airire abasani bato airire abaibori bato korende yeso na yabuwete korerande amakweri atochanire korerande amakweri atochanire airire abana baminto airire abasani bato airire abaibori bato korende yeso na yabuwete timorera yaya ekyagera yeso natobu ere na ende togenda samasabo asobo syobo monene amakweri kagocha tobe aso monene amakweri kagocha tobe aso monene timorera yaya ekyagera yeso natobu ere na ende togenda samasabo asobo syobo monene amakweri kagocha tobe aso monene amakweri kagocha tobe aso monene omonene tobuere ayaramabe omonene tobuere ayaramabe otokore abana bao otobate asokoboko samakweri ayotoremie wasaba kwane onginyore omonene tobuere ayaramabe omonene tobuere ayaramabe otokore abana bao otobate asokoboko samakweri ayotoremie wasaba kwane onginyore timorera yaya ekyagera yeso natobu ere na ende togenda samasabo asobo syobo monene amakweri kagocha tobe aso monene amakweri kagocha tobe aso monene timorera yaya ekyagera yeso natobu ere na ende togenda samasabo asobo syobo monene amakweri kagocha tobe aso monene amakweri kagocha tobe aso monene Bye.
Yesu natobu ere naende togenda sama sabo asobo syobo monene amakweri kagocha tobe aso monene amakweri kagocha tobe aso monene timorera yaya ekyagera Yesu natobu ere naende togenda sama sabo asobo syobo monene amakweri kagocha tobe aso monene amakweri kagocha tobe aso monene timorera yaya ekyagera Yesu natobu ere naende togenda sama sabo asobo syobo monene amakweri kagocha tobe aso monene amakweri kagocha tobe aso monene timorera yaya ekyagera Yesu natobu ere naende togenda sama sabo asobo syobo monene amakweri kagocha tobe aso monene amakweri kagocha tobe aso monene Amakweri
akiremerea enseye kaiseito intunaba eti akeyobo amateba nesae koremayo nekera koirana atoire igoro asama kwiratabe tamenye botame nakorera akiremerea enseye kaiseito intunaba eti akeyobo amateba nesae koremayo nekera koirana atoire igoro asama kwiratabe tamenye botame nakorera akiremerea enseye kaiseito intunaba eti akeyobo amateba nesae koremayo nekera koirana atoire igoro asama kwiratabe tamenye botame nakorera akiremerea enseye kaiseito intunaba eti akeyobo amateba nesae koremayo nekera koirana atoire igoro asama kwiratabe tamenye botame. Aira abantu bambito watukomo baso atabwati mabera totige kolera yeso toyereira ira yobogima atoroseire igoro amakwera gocha aira abantu bambito watukomo baso atabwati mabera totige kolera yeso toyereira ira yobogima atoroseye igoro ensenya yomano ororombokayo michandotekayo nonyana makweri ensenya yomano yeso atoroseire tomenye botambe asense yabotakoira ensenya yomano ororombokayo mechandotekayo nonyana makweri ensenya yomano yeso atoroseire tomenye botambe asense yabotakoira Chinyore abaibori babo ababora kachinta kana malereira yesonero rabo mubaso irubeli tatube
seito titeba eira yensenya yesatoroseire tomerane n'abasani twatiganete mororo b'amakweri titokoboinyorarinde intena baeti baminteze yeteriseito titeba eira yensenya yesatoroseire tomerane n'abasani twatiganete mororo b'amakweri titokoboinyorarinde ensenya y'omando mororo mbokayo Bagayo pera que ya saben bien mano. Hacen encho atoraire. ¿Qué crees que aquí? Ta ya saben bien mano. Bien mano hace marco va tu akira sobre tu akira bien mano aso bien buao. Bien mano hace bisu wato atu aru songo tu ato yo mito James. Otabu ati magana ando opro kwasi litariao ando romano tu amo ikirika. Por romboro bonge koranje. Para ikai ta na mucho. Nekero toramo eni mambia tomoina masikania omoro tebia samariko aso tukobo otorende kende nke bapaka mambwakire inde to eni mwaka buya inkaya etu etikira sole ntu egene to malika ko tebino jo to tinya malika ntu egene to no tinchi ntakana istana bana baina bachokoro ne amate no batinya malinga kieria kono kabana intwe ka tuakola sirire Kristo motorito amen. Aira abantu baito atotiga getirianda omonene korache igwekerero nigo tukorera mambia mubaso mogoroba nigo tukorera mambia mubaso mogoroba amakweri atonyarire turagende twebise aira abantu baito atotiga getirianda omonene korache igwekerero maboko kyora beritukerio kero tora umera negoro takana banyora baibori sema meria yokobokiwa totero gotera kwa Musa na kore kwe manwa yengondi totero gotera kwa Musa na kore kwe manwa yengondi maboko kyora beritukerio kero tora umera negoro takana banyora baibori sema meria yokobokiwa totero gotera kwa Musa na kore kwe manwa yengondi totero gotera kwa Musa na kore kwe manwa yengondi atotinye amariga wango Yesu kwiranare atotinye amariga kitoko yaiwa makweri kose koyarorarine ekyagero monene ero yabuire no maboko omonene ritukerio wango Yesu kwiranare atotinye amariga wango Yesu
kwiranare atotinye amariga kitoko yaigwa makweri bose koyarorarinde ekyagero munene ero yabuire n'amaboko omonene ritukeryo maboko kyurabe ritukeryo kero toraumira negoro takanda banyora baibori sema meria yokobokiwa totero gotera kwa Musa nakore kwe manwa yengoni totero gotera kwa Musa nakore kwe manwa yengoni maboko kyurabe ritukeryo kero toraumira negoro takanda banyora baibori sema meria yokobokiwa totero gotera kwa Musa nakore kwe manwa yengoni totero gotera kwa Musa nakore kwe manwa yengoni maboko kyurabe ritukeryo kero toraumira negoro takanda banyora baibori sema meria yokobokiwa totero gotera kwa Musa nakore kwe manwa yengoni totero gotera kwa Musa nakore kwe manwa yengoni ararete goikari tukoria rero tochikomogacha aganye ekono yo mwaria karora irani oboruti wao jasosi wense ochekuya abana bao bali baratoke barabachenu mwaenda komenya mona barabwo emiaka eria orare eragwenere bona abana bao ekero bagenderete gosoa asengenchi yomoyegoyo sao ito baras chipara baras chimbeo na kende yonse bagotumeka sao ito baikiabuya egere togendererio moyego ya senchire yere nyororo bona ka tochikoriere malika machenu ayagotora uya bwabo toisane twaseta Kristo orio ito ania torigererie amaliko akeiga ayo agotoseta asobogi moboiga tomenyete ekero toganye tokoirana kwa tata ocha so swense nare kogania tochakere getabu gekorokunga getabu ya Saburi 89 getabu ya Saburi 89 ulio bwate kegusie kiansomere kiara eruga mbwata iga ndoche ngatego chagosoana buya getabu kia Saburi 89 ebungo bya 8 nonaga nitorigererie toigwa ngonganga kibwe getabu ekeyo mito dauti nga kiago kwana igoro yobo gimo tomenyete asobusi wense timaitio somolisi kwa enyorire yasoma ekorwabo ige kale koboria nga monto ki omoyo ta koreki otakwe mbake wetyo chiboinali nyiwete ngokwana bale ingero tanyare ko bagago kwa ara sense yo takwe tali oyo minto momanyi wano yoraire into abatole moyo tokale ko boli uri swali elio ine no beto kwa gose torara ya okwira monyene ingae ogo kungo kaleteki toeko erango teba ngo kunkoro enkorie kero korigereria segetabu kia omochakano otwae twa mangana abere tokae gulingana litangani igoro yobogima bwa kale na kale namba 2 tokaegwa amakweli mwanya batagate bunga asegatia mangana ya abere ingana kio bwene etego gochora
ekero twaigwa mang'ana yabere tugatebunga chorango ing'ana kio bwenete koba okomenyera mwanya bantu agachora makweri ayo agenderete kogesa abantu ba minto akoira abana aira abagaka aira abasae aira abantu bonsi bebigori byonsi unabona mwanyi igare ange miaka 90 emiaka 90 eyo no monto okongire tali mwana iga makweri akoira abantu abanene aira abantu bari gatigatia aira abantu bari naki baraba kebigori ebike igona igeko riswali eli abori dawo koboringa onde nare ose otakwe asobogimo twanyora nga yaya amakweri no akareteki no are ekiagera na kitwa cheira asengenchi ya umanya atimokire rogendo rwaye etawgia omurandi gego tyabanga erabon rogendo mogete nembere mem karare ngaso osibwense bono geko motunyana ina mufuada na bege tawe ikiago tyabakio murandia kianda keroko ya soma isano gotirimboka iyo tyabanga erabon otimokire amang'ana ali amaya akorete igako motunyana korumagega mwanya bantu twamago tyabiguga ine bono nkitobwenete gokora what are we supposed to do inkitobwenete gokora asobogi mobo igatomenyete otogo tyabunga tuchiandae maisha yetu tobe kama gimaito aso obogi mabwa kare na kare mboro biobo tokora maya tuanchane tonyara ko batoko rorera na ba minta mabera na katalika tokonyane ali asabwenete gokonya tokonyane igongo moneno itoga kare gotokurera igasema mbie igakare gototebiga tuchiweke tayari omwana goteba segetabu kerikia etabu gyokomano ko 21 igakare gototebiga ekero twariganire obogima bwaitu tako ire birangera lia soyo kolera momuro mwabakolera igakolera nga bamura na inche iga nondo moeti bono go chia iga ikaransa ali babalera go chia ali ekebanda egetabu ekikia omorandia 21 ekero toko yerigereria yekare goteba iga akarora ensenya nenkenye gotirimboga korwa igoro ngenke yenye yariganigwe buno muri akari akwariganigwe lete birengere lya iga koranje enga akarora enkenya na igora ya agotirimboga naki kocha so bosibwense nenke yenya yariganigwe buno muri akari nkora more njira togo chabero muri akari abekeire angengi yaye katani elie ndabuse abegete aye ubuja go chaso omugakoye tato ito twariga neirie nke toramenya kale na kale ase totakwe ekiagera koroka esomeye egiakane 21 yegiakane yekare goteba buyaiga ingo maneno itekera koira na gocha na atinyikera liriga korwa sa maisaito aba bakorera buna bono makomo gakorera gochiariga ngana ache gototinya mariga korwa sa maiso na atwariga nibuya asenke yo atwariga neiri 14 Yohana na begoteba nga ameenda kutuandalia mahali nga aliye sa chiro twariga nerie ntogenda roro tomenye goikariri kale na kale ine twamana kobori guga bone nke yenyi yariganigwe ingogo chikoye menyonya ito chikoye nje nonkale ayo timba igonga tokorera ekiage setora amenye goikariri kale na kale asebo gimabwa makweri botaka kora tiki botakai
Morisi somere kitabu kio mwalio na sana no 25 somerango kitabu kia Yohana isano 24 no 25 abu ngakia gotewa igubune kare goteba ngekene na batebirie ingoyora igulingane ligokwanwa korwase tata na kobo mwegenwa ero yo motomete ointa to gokwananga oetera Kristo Yesu ori atomete ngekene kero turaba begenwa na koigulingane liga amotomete ingobo gibabwa kare na kare nga ibore no borase gati yaye ekene na abatebirie inga abaigure liogi abaraba begenwa obo gibabwa kare na kare no bokorete ki no borase gati yaye eliogindire maga yana koranche karuo abamokwoga maga yana iga karuo koranche engane nengiya engane yekaragate ngekene na abatebirie amangana ari Yesu Kristo atometwo jasobo sibwense agatorareria ingoyora abo mwegenwa asa mangana tata obogima bwakana kale no burase gati yaye inche naye abatotara miamia buno mwaka mumanya miameti ine obogima bwakana kale borase gati yawo na inche ekiagera mumanyo kororo endo rwaye enchiraro kolete nere na tatoye abatole moyo ngakitokoro chingendo cheitu 25 yatebaki toto kurera ngekene na abatebirie ingensango chere na bono no ekoreteki no ere inga ebitondo biribira chimbera bira igweri ogiriango eliogiri ya tata na bali barahariganie amanganaya ingamba be moyo ine onye bitondo bikoigweri ogiri ya tata ayole moyo, what are you doing? Unafanya nini? Onye bitondo bikoigweri ogiri omonene twarigania magimaito abatore moyo ngekero turarare obogima bwakana kare botoke ngano borase gati yao na inche ekero tata ocha so sibwense anyore tu yariganirie tomoroto tegati ya mare na abate aba 15 egeta kya abakorinte ntangani inga tomwariganie egere atoe obogima bwakare na kare togenda gotimoka asenkeria makweri ataiyo bororobo taiyo aya toko rasense bono igataka iyo turaje komenya asenkenya enke komeka kebwata mokeno na mabere na yanda maya matunda ali abana batata bare kolia asinga kichiria ali abana ba Israeli baliete ekero barura ali Kanani yani barure Misiri sore ense yobosomba bono barochie Kanani bako enda sensengi ya na intwe toke ngenga kieyo tuyaliganirie tobwa tobogima bwakana kare turamenya wikariri kare na kare tata abasenie ekero turagendere no moye goyo tobaba toereru na gogote biunga tenena akwebicha ikaransa koranje yasa abasenie ngo batoren kore korwense meyi sawa itomuya oyo tongete goronense na byonsi ba konesko ne byao obogimo boga tomenyete no bwao nae gwato boete sawa itona nikia ikirenga kiboko rwase gati ya ito wanja kwa gokoreke kiaera na yoro no bobwiyo
bono moyegoyo twaiwekera sama wakao Yesu yorae goikoerire nekero raere buya tubakerie tari au na kulitogi wika kare na kare wairi baitu na basani bagendrete gocha sengencho yo moyegoyo Yesu barasi barasi nyange barayase amagoro na byonsi bikira ne bunora rere buya wanja kwa koreke wika tuakora asiritara Kristo oyoro motori itu mwana abasenye turagendere ne emonga uri ubwate mitambo ino akona ko kwarasina muri abaitu bari mutwa bacha igo unago tukobeke kwaya ikitoka tusikie program yake emonga beta yale igo na batoko genda igo ekerongo no gukwana iga bamura bamwe mugaka ose mumanyi etwa dioseko obonye nyakundi na mugusu arumba babe tayari bune kwaya igo kwana iga abagaka bache gocha inde tusikie program nande tubasaba iga buna twateba chibicha igo oyo bwato basaba asabe igo nabo twateba mubate nase kamera ko barora nari momo iga asien kongunere ige kwa yari gechure karibu
bakaba korirega teba abo mugaka bakora una etwatio seko no bonyenya kundi twa dire cyabo bachi basu ba na warubarekana semo murumu abakwebicha Jadi Suanumba yo gua lakini ngakima igwa baga kaba tumara ni waeri de igwa sema atu gua ba jenti kalite joy omba jewe na manyi nende kwa nyoma no seko ne tika gwe ono kumuna acha mutu sabiranie yo sento sikia matuko mai tawa tamangana manyi garo sabia wana wana yan bugwendo gumari kumulukanga kamani igo to tanga pole sana ka to sabirani gusto to sikia matu abantu ba nirim biyamura abantu ba mumanyi litanga litiante benga pole sana asenge ncho twasiririe omwanjo ito James Mumanyi Nyakundi abantu bayatiga murugyo n'abana n'abachokoro abantu banyakundi n'abaire nkora n'abairi yawao Mumanyi abali taya buya lakini akanyora uburwire bwa musoire na chandika kidogo lakini nyasaka mwanja karanga tigamutu mokie abantu baye n'abamwe abomba mwenjete nabo bamweti nyagitali lakini agatushija nabo yanyalika nedenga aigubobe bakomurugyo yokura kigo cyanyora ngaya nkorage gwa kalende toskima toskimotwe eliegere abwene jabe te patiembe naralete gento nale gosaba no boitebere ebukuya to somera ige mungu yato tebinga muntu ki otakwe ondeta yota kwa sensei ase kingi akwerete na kero ya monakwe ewo twarenge abantu banyakundi twarenge 11 baerire ototigalete babere nko chakurwa bwarumba mate roje mbata tutole bona nkingo saba bamura mwatigara motoire ngora eliegere turasikia matuko totasugetia matuko no inu moski mumanyete gento na sabe echechete ensemo bamanyenga kromo to mina kule go koigubo bemono gonde ne pati embe abantu abange bankwerere koboko nchiko minyoki ngaya yati ankonye na nyoranga yaya igombuire mbako omoigu gakwerte nyomba mwane n'abandi lakini nende siya ikire don't touch me please siya ikire nabo turagenda twensiga lakini nyasaye ngwanchale turamenya obonyo minto keroke nabo turasukie ingonda abori ngana nayenda abori monoko bwana sabanga abana baito motoire ngora twaerire abatata twabwata twabasigete bamuraba minto je nabasigete bonsi ababo bonyo ko bakundangiria nko minyoka musubati o minto piria ne roraro no musubati bosiboli oyu mwarora o chaga igokorera kogenda abande bachi nkingo batebya abantu ba minto mwacha yasaba sisenie okonyora mwana nchira kwa mwa device eliegere akine buya bintombyo ntigere no ntigera gatigero onde yamono
Mumanyi tume chake bakamura bamwabo mumanyi abakongo sumungino abangina bakibeni abakorboga kormate buo bonyo mate yankarugora principe inchungoga chuga ebicha wono kuona nande tito kwana iga twateba oyo bwato gatera na gento gekorokwa amasabo igo buna bana tutayita bakora wono twa nyare igo na tenga ana teba tuto kormate paka ndiria manentu moja tenga mwaki dibicha njua ebicha wono onyo bwato basaba bieko basaba ega kinza twangire mwari kamereri mwari aria bari nabako babwata na moro chaba wasilo mongino mwaba anda yapano ngobe saba sabangu masabu katagete ya to ke bre nene kwa manyeto bolwere bwayo yuliro mano Nyasaye bono bairo okurara orarie samako kawo Nyasaye otigire omongino mintesta n'abana omanene bw'emiganda nomanyete abana kintakana n'ababuraka n'abawo Kristo orambora okoboko kwawo kwamabera orokinirwawo Yesu osigesto minto Nyasaye akorigererie obo omogakoye bw'ekingira kyonsi ekera akorera akonyora mumanyo minto botuko n'omugaso omwancho oyo yobeire okurara bagenda niri bakirire basomiri abana gwetera kingo cyao n'abane bwawo Nyasaye omanene ono okore kirikero wanje kwawo arorekana omutumanyo mintorekane gwetera kingo cyao n'abane bwawo omanene ito abansani n'abairi bakire omuganda omanene omanyo minto Nyasaye nakwa mumanyete n'abairi mbamumanyete abasani bamumanyete ekanyorongo mumanyete karasi n'amanyiro omanene oreigo okorekerikero wanja kwawo moyo bebe manyo minto erebia Yesu nakwa bobenene bakonesi kobikonere kyagerayo n'omegenwa ko twasabire kingo n'abane tikoro asore se amabera Kristo motoro amen yamono kwa wewe ndi inchirido tugate chikase ntagete semi inchirido nande igaya twakende na moche mwensi pi lakini onda koira igama ebindo weteyo aya toiro bide byona igake igama chikase inchiria chakorukaga bari chikase nchiana chikase nchaba seba chabanisi chabanasi chikase nkorwa paka bwari mate pakogetega tukipo tutene na bicha makongo soma na rire kase mubamu abatauti gagocha nabandi hapa mbele tunatoko koriga kase nchirwa abayiwe abatata
Okay, chikase ngicheta kukaa kawe murati gake turaleta chikase nchama manyi. Tukize machozi. Chikase nkukaa balia bali chikase ncha enko yeito baliwa unaona kuruanisa wa Mungu bali baralia chikase njiawa tata na yunara bagaka balia inwe injugo cha ibicha bali mu Mungu alia iyi tora ngere tiga nabandi balia bali chikase nchawa tatanka nabwa takeire bono mweche chinsema chonse ende mwake imsa naimwe moro bwa mwako bicha oyo roho sabakareki atosabere chikase ni bali chikase nchana ikiwa watora ganya bandi bali bakunyurira ke tumago cha kurangir baadaye ubichamba misi asemcha ingana la tohiga mwanganchere anda wanta temanganchere sema njoyo bido ana ba tata to sigete kur mungu aria ora to besaba ora to sabere ani besaba nkoyo to karega to kwa nyabantu okay sabere tusare mochani nyasaye tata miro mono niyo twakira sore mambiega twakoba kinya sae twagotogirie twakora nerimbia mono sengenjo kwanendire nkeye urwe musombo wa abeto ukurara watene nya sengenya sae na wale wikabono yena intu twatene na munene yo nyasaye na bekire mongino yesta asoko boko kwao monene morende moetanane amona abana amone amatengima oyerindo yakonya sae ikiagera kwamanyire emeremo mwako yabaire gukora kinga kiarenga moyo orire meremo mia nande lanya ore gutwa na indwa nimuna twakire muna kirori tutigira soro torendo rendo mukutanoro wikaka yokora bya sae tukwera ninga mono makawa na soro samanyinga Yesu Kristo motoria amen yamo soko buchane bueno atotake totapega chikase ni chicheito chianka bari bare chikase bara baigwa umugaka NCP bueno hay programa yekirabu okuraba chinyo kira paka wendo mate onyakore umwana wo muzubati olega kurwa rumba mumanya ariko kanga musubati usikibeni bari ko musubati aye ochega no kwebicha yona mivaka abana bari baita abachikase ncheto kuwa moro buburo wendo kurwa se basubati ba minto ba mu bakasi bachiete twesipi njunga Tigate sabe bien, movimiento de vida. Tigate sabe, tata asiri tra Yesu Kristo. Toko wakirambiyama na anembiyama na mwanene asenyo chwa tunendile kurwa sema mbiyale ngentambe. Weka watu kiro mnabne bya mwanene twachire ko bakiroria ekeranganya ryo kurwa sobo ikobeze. Mwana toko wakirambiyama na asekiralingana. Orana na barastinchera na barasage go mwanene bunonya arako bakogoteremia. Kubwo mwana bwatereri ro mwanene wekesa bari yango yanyalege koera. Nigo twasabira yonsi ya mabreso Kristo yo mutori ito. Nade kwa Emonga. Emonga. Mwana omo manager of Vision Point na ara mona intuga na eke muntu T-Pine Center bara mona intuga ekwa eke muntu kenda te kwebanda gocha na nago sabanga ongubo nga yore ongubo injuna manager igagocha ende egato mo finyire kwa eke na kwebanga egera kore egegente keke moga kwa akora binyo kana matangande maete mbogwate gasi nyinga bakora yamonongo yamana seribaga kwa mitiri ngoja kwa mitiri ke muntu ngoja
mugumu bono ga igetore abalimi betu bali ya Nyekuro lakini wewe hapa tore viongozi tote ndetu bali elia no nyagusira igarenge umulimi wetu bali yete ya Nyekuro kurwa goto garosie welfare ya Nyekuro nera no alengo yo mobo igobone kara tuachira igotwachire kwa niaba ya committee na abalimi bonse pora ase family ria kabere ndora igano manage vision point gaite na kwa ne daika yemo tubone ngo tuacha tubate epasa toko monginori ya madam Esther pole igara matuka ya bere gagole skali abere chinguru igara iranire obolbe bwae na bole butambe bono kuruga kurmoina ile committee ya mugumo esironi Enel yo Josephine Florence Araf na weke mtu anga bani madam era narali jende vice chairman daya igaenda matanga ndiko cha musojo mate wara muna intuga igate abapole to musabira ndi bagambia mono sangu asuka twali baba na ntunye komiti yekintu K42 wa kumage lagu tobo ate umulimi yetu ndwali yetu ne wate welfare je yanko bamanya ba komiti ninta kitebironga atoko mahali pa sausia oya ko kupita soni mukara mu secretary itu oyon George makomiti itu oyon Richard makomiti itu na aro utayo faisi muro chechu mamuna lile ya habetereria na nje ko kwa so tindo yo Paris igoni ndangere tibironga ntara bwa to kegente kemwe pasa yaye yagarantire abanyene ga igabuno macha mani agendere bironga ngayaberete bironga considerata taru nakuja ntuma etenga morasete tajake agare ugira munte ngi chakaba to chakaba nanda banyakero ga chuango baba chuango mo de basa jo bueno timanyeti pasa biamano seribaga inje tigando ngora yane ya bene kuja sumu chimumanyi tebie madam pole na bana bao amana banyakenyo bonse oyo no musibo moko na ende mbate bien abono ebange komenyo bugima manya tayi amina mate to tabanga oyo rendire mumanyi oyikenga kiye igana ino na balende ne family nyasai so ni maete madam ino muntu nyasai ole kanisa botambi yoro mate to tabanga nyasai na gokonye ne family ya mugendere bono nje Peterson maya ke secretary ya kemuntu vironga ga number 387 no member ito ndento wate welfare ya ito vironga aisaka nyoro boko ngusoboka ndo gochio statu mwa gusima momo eto gochaga bona kiagere to gacha igaiga ikomoto so please pole vironga passion yao pesa basen na je koro baba no iwango amada mwe pasi ye koro ase tu bia ngende kwa ni yango na ngido manager officer point ibara na to bato etega ali abo kana simu sabara aya ndo na yati kati nero bototebi miamano kali manager Wacha nichukue nafasi hii kuwasalimia katika jina la Yesu. Jambo. Mjambo tena ende. Asante boss. Oyo nyakonde kurwa kembireko. Ingo korega sinebengi ya Vision Point. Abengi ya Vision Point ega siyo korane nyinge. Tari umushara woka togotari. Ibengi ekere ya chagete arenge branch ya moyoga arenge kichauri twamanyire kuigura chi branch cyabeire 26 ase chi branch ya 26
Nigo to agachete. Tifranchete shinasta to koreta marimo 20 to kagacha. Inki eminet. No to regaiga. Amona bari mibaito, osamo richi customer cheito, asti yotoko genda. Toba korere service, ere pocket friendly. So ekero murimbio ito asirire inki togo kora. Especially ori member. Ekente ketanga into kora etukurwa egari yagenda ase omusafara ekitu akoreta igoro. Number 2, onyoro murimi oyo obwate loan. Onyo obwate loan, loan eri egotuguterware. And on top of that, tuakomenta shilingi 1020. So, kero miki asirire ndori ko mutiga bosa. Especially remember. Na kingu basabirai. Mweri ki moba chimemba cheito. Kwari kobe member tari kintu gekongu. Nigo ko ruji passport ibere. Silingi 200 photocopy ibere cheke bandi. Nigo kwa beire member. We kachisi atuchinsindi ni silingi chiri bubere. Wikira abo kwa beire member. Abo onyora services echina kuanida. Point dige kurwe bitoki ebinge. Ebitoki dividend. Ochi ase ababwata nibai. Habari chime. Alafu ege bwate orendi boisaine. Ase bari bakugacha chibese cyabo. Karoro. Mundo tayo eno yomurate bena begete besaine calculation point. Ikagenda kanyora besite. Nonyene bonus mwaka na tore asoko na cheneri esinini. Iko tubate stock yechibesa cheito. Chichiko tokonya asobo korerie gasi wakira ditu. Stock yechibesa ngaitu kunyerusi. Ina tombe moino gaiga ndobwate petrol station. Chibesa chito kuruskorwaria. Na chiega ya chiko to support ya sebengi ndo umisa ki customer cheito mo. Ega na debe sabe serious ni. Kurutura makabesa. Echi chide loans advances. Ase loan ito koraja 8%. 8%. Asa advances ni silingi 15 aste eribweyemo. Aste yora nyore services unichiande. Nimbo ati amage ngotikiraga ya saya basise. Tukishakumbuka mtumishi wa Mungu alisimama imara kwa kutetea imani yake. Alisimama imara kwa kutetea imani yake. Tukishakumbuka mtumishi wa Mungu Ayubu alisimama imara kwa kutetea imani yake. Alisimama imara kwa
maisha yako una tumaini ya nani? Simama kama Ayubu, utetee imani yako. Simama kama Ayubu, utetee imani yako. Katika maisha yako una tumaini ya nani? Simama kama Ayubu, Yes. utetee imani yako. Simama kama Ayubu, utetee imani yako. Mali yake yote Ayubu yalifika kikomo, watoto wake wakafa. Ayubu alimtumaini Mungu, watoto wake wakafa. Ayubu alimtumaini Mungu. Mali yake yote Ayubu yalifika kikomo, watoto wake wakafa. Ayubu alimtumaini Mungu, watoto wake wakafa. Ayubu alimtumaini Mungu. Katika maisha yako una tumaini ya nani? Simama kama Ayubu, utetee imani yako. Simama kama Ayubu, utetee imani yako. Katika maisha yako una tumaini ya nani? Simama kama Ayubu, utetee imani yako. Simama kama Ayubu, utetee imani yako. Katika maisha yako una tumaini ya nani? Simama kama Ayubu, utetee imani yako. Simama kama Ayubu, utetee imani yako. Katika maisha yako una tumaini ya nani? Simama kama Ayubu, utetee imani yako. Simama kama Ayubu, utetee imani yako. Asante sana Monga. Yamana sotero kuya tutenne bokongo unayo. Muswati omwa. Ya muswati omwabo akole ase bindi nkairete ngabiyanka. Abali abande bakwanire igango muswati omwabo akwane ngane yemo arere momuro mwabo. Ono bwanja ni bwa mumanyi ominto tibokoera kurwaigo mokio tata nyakundi sabuni okona gosara mage aye akibaito na kibana ndakwana ni maite kengo kwana tata bana iga tata mumanyi oralire kenenge yotoko koranto kubuicha na ijanga na komorora gaiga bigati inamire sire irwe binto korwe miayo senga bimogororo kiegera nyore chinyama chicha kwane lakini goya sinya
tata ochigosaba abana ba minto alimu atigara oseko na injerende abana baye n'omong'ina oyo bonsi obeka obwanjani tomanyana ase tore tokwanania ase obwororo tonyurane n'abana bane bonsi abange basokire esika abaswati bamumanyi ominto oinyore nainche moche gontarera komanya ase nachieta ari bogirango nainche komokorugesia rigonko bana mogoko monene ng'abana bane bachire kondora chimbande chia tata saeti gasesenia amang'ana yonsi togendere n'omogeyo gomomanyi manyi ominto arare buya ararera abana baye buya n'omong'ina oyo buya naintwe torarere buya ase obugenge egekogera tamanyete koirani rikong'u yare koiraneri ng'ora igo bono mbuya mono ase abasani baye bachire ndoche bachire batai bake ngosaba abaigu bamomanyi ominto bari bane mwarenga otare gotenena iga nainu mororunga momanyi natiga abaigwa baigwa mbatenena igo bano mwakorire esabu eyio igo togenderere nayande Biamono babo. Biamono ase nkwanengia wakwanire warerere mu muromino. Bono twachenjire naende twachira sensemo yabakoyo ya mumanyi. Orwali ase starwete. Abakoyo ya mumanyi. Chumotu ana inwe mwakwebicha. Anya mwaikire egere tuskensemende. Abakoyo ya mumanyi. Awako egere nsuke naende kukensemende. Anga nairuka ingiko mochoria babeli jambarole babe no kumbarole amuna bandi bamenye taro tore no mogoko ogotera Yapo mwangalie picha. ende wanguiga kutigana tore kero yo marare ime asendera uya sokorara sirikari munene wae aira uye digense ina gosemeria zengo sambweri ayebeke Angalia picha, tazama picha, mupewe picha. Kara mwakorire chibi cha mwande bya kurwabu. It's a place that called heaven for you and me. It's a paradise for everyone who believes when we all get to heaven. Abande koraiga mumuro mwabo monene atigara kwanengane ya mayo. Please. Abande tuikaranse. Wengine tukae. Ndugu wake mkubwa asimame tu. Buya mono ase okong'aribaga abanto baminto bonsi barukuru machoge bacha ase kwa niaba ya mokoyo manyi buya mono rende nabari ba Francis ya mwensi twabere no mogoko ase okobarora ubwa mono ntebe ng'a ne oseko nacha amarange moisunde narweta iga naende mokoyo ne nari gocha rasima monyoro ororo abakonyo ne bonsi buya mono ase enjo mwaike estange estana mokoyo nachandika mono kuri ndimu abeta amaso potema komurwanirira sana bono ngoteba ng'ari ndi eginto turakore efamily eye iga ya oseko yonsi family yabo muchogo na intupenga ne family eye mukuru machoge ndatebe ng'e storme ekogere ekorekana monene namayete nandi tigatwanjirane ekogera n'omuntu omone kwarori n'amang'ana akoba abantu konya baro komwa wao igo monene namayete emeruberi yawe yonsi
igokorema na kubua mono twabekira amasabo gocha asuri gongo chugusaba kuri monne tata Nyasaye mbuya mono asinjeke ukubuma gwatoire tata yo kuruoboremu twetigire family yasa maoka demie family yega kubua mono Esther amona abana bae baoboremu bonsi tata Nyasaye basini ubane gisemi cyobungaine kire bare nseyega bamanya kibakomenya tata twetigire ko nayo no kubwa kwao kuruoboremu twabanyane tutokonya kuruoboremu ubwa ebyeka kwa ruoboremu twetigire asore family yego tuma malaika aye tutubata niyo bonene wetani buri bwarenga iga buya mona senjo nsi ara baraka siri tari Yesu Kristo muturi. Thank you. Karongo chikoenda asichisemo kia oyo mitumo manyi Nat Secretary Manga and Nyamira sub counties imaiti nilisikia kama wako pamoja nasi aibabere aichege ngane yemo yera mumanyi n'umwalimu orenge bono ntoko bantu bali bagagaka Yamono botenene bomoyega boyo minto mumanyi uyokore merimo yobwalimu bakabunari tayete matukatara era mange yo minto Esther madam nere gari tayete a few days ago batwagira sare n'abagisange babo nabuna abakoreri babo tekanda irigicha byanije egere nyikaranse probiyo gendere bari tora bari mutwensi pejungo goja kwa yo mindo mumanyi bari mubonse murazu mukutano bari tagira bakoremeremo twensi pe nabo igontwa cyasengeje yo mindo seko winero siririye ndugu yaye ari bakoyo minto mungasi yakara buno mo chamani kabari mwaba wikiraiga so yikubanga ke ndo jando na kororine omasi na baro ni mwezi anko na kamera ngweji yamono mwari monere ni chuga toso a save video ime egere naliera abebuya mwe adjust kama meke kafu manye kukwana ni baadaye watu kukwana ni baadaye na watu kukwana ni baadaye tukaningoroje yamono tekale sawa sawa bono abago tuachire bune family mu kuruange nare mukonganjira buna batene neiga mboriye Gustavo ya liege chure nyekera isuke mutu asinini liege chure ase madam ware board member na ende no ara kusomi na ene she's one of the board members sikamutuga tagitenge mwarimu monene liege chure yo minto Isaya tagika ninye kwe gutugutumika igonta etenko tagikaya mu Para secretaria de Baguaneriga. Nega, onde está bem por
Biamono, you can step behind. Mbolie, onde bwensi obera se staff room yemo, no yominto mumanyi, nayo skiga. Nyamwabere in the same staff. Nyamwasome no mwalimu mumanyi in one school. Moko nganjera in a second. Ngayo yominto Thomas Nyainda, nerorengo mo deputy oye up to the time wali tayete group gwendo. I make a statement. Mbiyamano abami ntona abakwanira mbiye muri mwensi umanyi etu abanere for 12 years Ugendo. He was my senior teacher. Igari ngo mwalimu mbiya sana nandi ngira amakorete pati ekera alitaya alengo mwalimu mbiya abalimu mbali basometie Ugendo sukango ika bali balenge Ugendo bali noti nande mbonsi ya biyamano abalimu abonsi no balingi Ugendo mumanyi gale ngo muororo ko mutigere school manyetenga no muya na bete na ba head teacher bange Mr. Raka, Mr. Nyatuongi, Mr. Nyamwaya, Mr. Ogero and Mr. Sadok, Madam Akot, Madam Janet na balimu abange igo twasiriri omwalimu olengo muya muororo na ende oleko somie gesongo biyamano Thomas ko very brave. Amoko amowekanya tagete oseko skogo janaista and the all senior citizens ceremonial teachers. Senior Nyatura ritaya yo tigare magaga no mwana ke na mungasia tigaire iga jamani tigare former chair abaiga baritayire. They are so senior na baba colleagues no yominto up to and including the other day. Moko nganjera on behalf of the senior citizens. Esenge enjoy yominto elder Jalsi Avera ba umutresara we union ya matuka mange. Diga make a statement kwa niaba ya senior citizens. Biyamono secretary kwa niaba ya baminto baritayire na watu wale goteba digamo manyi family ya Nyasaye rende unalengo muororo abo ogwanjira nanga Nyasaye barende bonsi family ya yekine buya irinde na baro baja gwatoka bali mbiyamo na asemere meme mwakora amona mumanyi. Thank you so much. Biyamano elder so senior citizens na mowe karanza nganjere ekaramote nenego for a second be mindo mukas. Can you make a statement? Usimwani msako mabanga nyamura muskogo janga na inu. Yaman. Biyamano secretary for the opportunity na inche kwa niaba yangu na kwa niaba ya familia yangu tunaleta pole kwa familia hii kwa ajili ya kuaga dunia kwa mwenzetu Mumanyi na wande wa matevire na jinaona mumanyite igo alengo muntu manene na kidogo cyoro tosika kabisa tuliye birugo tuchandikira na tunashukuru Mungu ase ubuzima bwaye kiralengo kona intwetwa no yalengeru se twaja twensi na yatwaja na madam jo dori kasinga igwajo inanga barale bamena to na jeninde bantu atogete dori goli na re toka banere so mujuri Biyamano secretary baga nashukuru Biyamano chairman na ndo byanole people na ndo mwaja na people tukaranze kindly tijana korodire Digango oyo minto elder Daniel Mayogi akwane kwa niaba ya gusimwa msako fraternity Biyamano seri baga Mr. Paul abana baka yone from the family ya gusimwa msako tuwaledere kukole board inquiringa wakale semi kubasa at the delegates matanga gara mangi from the Sako Mumanyi was a very good member ito na patronize Sako na rusu peso loni ya bugate yo ngaelio ilitupiliwa mbali asenjo kukwai iga ni bugata mariga 10,000 and the transport ya 10,000 ikiarantua nyarete will bring the house because he has hearing within the family. So here is 20,000 shillings. The check in I deposit cash 10,000.
tutafanya baadaye kero start. Thank you so much. Bona mwe karanza. Igante baba mintonga balitore field. Tokaro meme ya une yeyo minto mumanya kora. Mumanya kora mermo to the last minute asigete. No ano mano rigetu yesterday asigete kera mondo ikwari. Some of us it was como consider as a dad, as a father, not even as a colleague. And what is the best advice? Ukukwana ngora batagosana na muntu. Igo tigatu sabenga atimoke asomorembe. Madam Westa, my union of visuals go to abagana matanga gade kekerase. Igo unota baro jaiga sincerely they are with you in spirit. Wanjerane nganto wanjete tuanjete umari mumanyi tuanjete umari mwaseko na mwezi ndo wanjete kenyorokia riege chure igo mwari mwati moke asomorembe tobe no gosemere nganto umirane asoboruoti waigoro biamono mwanga kaisano na ile isato igo na temire biamono. Okay. Biamono maeta bali mu barabuna obaligo osebono naende tobe nto bali baga naende na bali esta mbago toita. Okay, kise mona rangere kise mu chaumanyi. Kise mu chaumanyi. Kise mu chaumanyi. Okay. Se mokora ne ye mo chibang ngoroba ibye mirimo. Yamona singe jeli baga. Ngoira ne nyasai ngambi yamona singe chatulendire kwikalitukiri lero. Kurumukoyo itabete ka kurara kwikalitukiri lero. Kwatene ni asengencho ya semo na semo ya tikalita yomo yaro chirate benga pole kumusabira to yasamwa abira mu mataye ayikonyora abirika kura sense na mwanya bantu lakini nsema yenga makajana ni gali ngumuntu mwarara mono ngana waneka mu kugamba nere muntu takumanya kusengo gamba muri nere igati mukasoma lembe otikira mwana ominto namanya nyasai nabamo na nere nyasamo gitere amorende n'abana bali batigiri abana bali bane n'abacukuru bali baito nyasaba gitere nanda abarende akara abayiri n'abasani babasaka korungiga nasabire nga batigo molemba asinke yinga Iya topati kuan ikora sabe sai akira eke sabe mojeno sa bakoira ni ngapi yang ono sengi yake nomanya resema ya tekera rara koko se ni kororo sengi kiri mo kaya no tekaira sengi se wait always no mate nomanya na no ma horror no ma isi horror Okay. Bono asemo na chire abana bali banyomete korumu amumanyi na asa abana ba mumanyi bakiete kitimu ekibere bacha gocha abantu barigetie igomba iyo nkore korwa igomba iyo wache gokonyeka. Okay. Okay. My tengo a program in na bego komina. That's what I know. I can't arangeli na ringa balimu. Edina kwa wapi? Edina asimame mbele hapa na watu wake wote. Abasani baye nini wasimame hapa mbele wapigwe picha. Edina na abasani baye wasimame mbele hapa wapigwe picha.
Yotoma mine tinga basani bari mwaru tomba ali aseti nakabera mwensipi mwako bichanera yo kero muri yawe kaigo natukubatera nabatumine tigo ebicha ayo mato sabere togende Morisi Mutuli na chore na bogo tusabera kwa niapa ya basani betina omonene no tomanyete ni gotole moya singa juya yo byabwa no yo minto mamanyi oyo ralire gara na singa juyo byabwa ono manene kwa David tigati moke ige kogera ngatole no mogo ko monene ko no chire kinekia liga ki asu terana oruwa ni resingi ono gatwale ko klia madam bana baye bacho nabona bayiri basandi omonene obale minando bale nabona itumuna korwali ase twarwe kanisa yetu ya mawo ekene twasiriri omoga kabugo kumya oyo na itwe twale gocha twakwana nera weterese madam bono nigotoka te madam nga omonene tukumutika bono tuwanja kwa gokoreke una con mami tu akoboreti orunande kana paka tokokora tokokana chike amatanga na mangale asenspono denda abantu ba uchinchira kero bago chane kero bago gatu asaba wetera seri teria Yesu Kristo oyoro motorito amen. Thank you. Next Evans ne familia yao wairi abasani bao Evans considerada tai yoga aiga Korabwango kwaje kwa kwanirwe ebiro bierete kisa chinga satore amanganande kuna ko masa usoma nyawo kwana please dende biro kuna twara ngeli eria bari barusa ba considerata bo bamini bonse bari bar moino bombe moino bacha bonse pina abana ba considerata to expect kora mwesi muri mutwa bar moino sa considerata vote kara kwara ne timu yo mwana ya yo rangiriwe bravo Korabwango ngakie birombi bya sense moya ito keronko barangeri mwacha bunambwanga akegera twakonya chinsa tuamini tuombe. Tanya sawa itore igoro biyamona asinjiri bageli kwarura store ende biyamona monene intutore moyo rero wachire koyene kingo mwali manyi urura sinse tungi twale ngorete family ya sobo sibwa asinjiri yabene mono tungi twale ngo sabanga ugwanja kwa ukoreka nasibare kero bago sone kero bago soka ya egeregie sirite ya uri bakwe onye nkeye ndo tokonye ne ngakorwase constructor rwete barabo yego nabatwale ngusango bare bimonene barorekane karabago sone karabago soka ndamwesa na abana na abachokoro twabatira sobo sibwa ugwanje kwa ukoreka sibare wetera sirite Yesu Kristo yiro motoria amen. Next, Nancy ne timu yao. Nancy ne timu yao korukitare, koruka, koruaso, sogete na kadhalika na kadhalika. Nancy, simame mbele. Watoto wako nini wote
Mwakora bona mbwango na mwarigererie kamera gukiaria. Onye muri abange mwabeka kiraini ibere. Munaweka line mbili. Beka kiraini ibere. Awane na umogo na kurmotu bali barabenge. Alafu nyuma yenu wale warefu. Kode kurmotu wa mwandevya. Umemaliza? Sabe Baba Mwenyezi mbinguni, Baba nasema ni asante kwa sababu ya sisi kutana siku na kwa wetu. Tunashukuru Baba kwa sababu unaendelea kutubariki Baba. Wako na baridi nyingi Baba, watoto yao joto Baba wapate kwa sababu faraja ya pekee Baba program yetu Baba yote katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Tufanye wengine hivi. Okay, tukae. Omboka na timu yako. Wasani baye. Wasani omboka. Omboka tabwati wasani. Okay. Yeah. Oh, no more. Sabe Tata Nyasaye kwa kiringa piyama wa tulidi kumu morogeli huo musani one ujuli momanyi urairaje Tata Nyasaye chinga kikionso benaike musani one Esther Tata Nyasaye unale kumoremya n'abana banyu ona Tata Nyasaye abasani bamumanyi ekero baguchikogenda Tata Nyasaye obe nabo kwa ibe chinga cyabo buya ayama ketwasabira Yesu Kristo motore. Okay. Tutoke Batsheba, wasani wa Batsheba. Moja wenu atuombee tafadhali. Kaino nandi itaiga abasabiri. Ya Tata Nyasaye mwana pamoja kwa kila story na story. Ya manasenge ndio bia watu walitu wetu katika kieti. Kwa watu watende just ni ya watu wa Kristo. Ataliga hivyo mabira hapo watende ni kwa ya. Watu bia watu wa Kristo kwa na kuistia magatizo. Amen. Ora iga mwe karansa mosinya. Yo mito mosinya. Royo. Okay. Tukae basi. Korubu aye onditai. Mbali kwa chama alikorwali. Yes. Simameni hivyo tu. Kuna wengine wanatoka pale.
Barabuna mbwanga ake gaki. Barabuna mbwanga ake. Because of time. Beka chira inibere. Mobeke chira inibere. Mobeke chira inibere. Agara nali bali ko babera raisi asoko. Line mbili tafadhali. Takorambereria. Takorambere beka chira inibere. Abande motu abande maega. Abaisiraeli batwaire obugima ebali yamene ekyagera bale mutarabo kurasa kulenda sitingu kyamunene mukyo okumusomesa omwana abaana nyasaye n'abatikolo yageso alusiri ebisuntu byakera kinga ekyomanani kwata byakera kinga batuntu binamanyi nga itegetasukisira mu yesu kristo twasabira okwabira omunene one yagira ngo taraturare naye tukasike twasabira amabira onyesaye pero kureni kubaho tunyura asige tabuche okubondo bakane katwetika sore na tuwakane koma tuwanjani wabagande korekana meje itina saye ngorokana se kuchego twetika sore kuri muno kane kwa kuri se Nende tukae. Sami nembali basomete na Sami. Mogo sipagoja mo akwebichana Sami. Muna sengi cheke ukyo moyo. Waretiro mwana samia sobo sibwao. Sawite karago sone karago soka umorore kanere. Munginesta na abana n'abachokoro n'abamu abo mutongi umwalimu oseka twabaretiro bonse sobo sibwao n'ikifamily cyabo. Warore kanere karago sone karago soka. Wetera soko bakwa basenke yeri tari uri bakwetera setera so Kristo yoro motoria. Amen. Angende nkora sense y'abayiri n'abasani. Nare kogenda soyo minto Peter. Oyo minto Peter. Nabo jaiga. Tegere na yorete. Bayiri bali bao. Nare. Kaiga. Ya najua birata bai. Jeni. Marambao mulitoka Kitale. Dale. Dale. San. Yes. It's important to Sabron, Dennis, hawa tuko nao nasema kanisa ya Nyamira. Pia tuko na Nyamira Seventh Day Adventist. Kuna walimu hao Mr. na Madam Diana wasonge mbele wajaji wale walipata nafasi. Ina ni mzee. Mbona sema
Pokea. Mwisho nasema hivi, kwa familia naomba wawe na moyo mnyenyekevu wakati wa furaha. Asante sana. Poteza muda wenu mwingi, umekuja na wasasi wakwe, yaani wasasi wa madam Diana ili pia chikolera chamo malicha barwalia oponi karwale balia sechieli chiko rwanda twanya wanachwesa wana mwale ko bali naliba kalero yananganya kuchisoba twatakaire sasa twali baga so tunaomba ya kwamba mubajue kuna wao sana baba Wale ambao wanasimamia mananga ya games, wote ambao tumekuja kufunga nao, nasema pole sana familia. Sisi tunatoka mahali ambayo inaitwa Uyemi, Olomani, Kakamega. So tuko hapa kwa pamoja na sisi kusikiliza vipi maisha. Mama iko hapa pia kusalimia. Uko hapa pia Asifiwe, asifiwe tena. Neno wangu kwetu tunaita asante. Asante. Mimi mpole. So mimi ni kama Diana jamaa kupita. Ningewaambia tu pole. Tutaiga mtindo wa hapa juu watu wajisimama wasemi sana. Bali sisi tutaongea kwa niaba ya familia ya Diana. Mimi ni mamake Diana. Barikiwa. Ningesema mama mjane pole. Hiyo ni pigo kubwa. Wacha Mungu akutie nguvu. Faraja ni za Mwenyezi Mungu. Asante. fika hapo jengo rukijali mambo leo kanu kakogai kabunye matuta mahukuruno kakogai kakanada kweli sitona hivyo andikani fanya nilisenda mbele songa fanya ombi tumefika hapo tunataka tuende na program yetu. Hebu tuamini na tuombe. Baba tupendaye, nimekuja miguuni pako, sifa na utukufu irudi kwako kwa sababu wewe ni mwema kwetu. Asante kwa safari hii ya mzee Momanyi ambaye amelala kutoka Mungu ulimlinda akawa amekaa amefanya kazi amelinda jamii yake mpaka imefika kikomo, na siku yetu Mungu ulituwekea hatuwezi ruka mpaka imefika wakati ameshaondoka katika jamii hii yote kwa jumla. Nikabidhi mikononi mwako, watuzo walinde watakayotoka na watakayoingia. Sifa na utukufu irudi kwako. Wasafiri wote wale ambao wamekuja katika kiwanja hii kwa ajili ya kuja kusudia, Mungu walinde wakati watakayotoka kuelekea makwao, wewe kiongozi wao. Na sisi tukisafiri kule, hata safari ikiwa ni mbali, Mungu tushike mkono. Asante kwa sababu utatenda kupitia jina la Yesu aliye Bwana na mkombozi wetu. Tufanye hivi. Okay. Gladys. Gladys ni dadake Peter. Gladys ya ngapi? Naonekana Gladys ya wale walikuja kwa niaba ya Gladys, tafadhali mahali mko. Hata mahali Gladys ameolewa hakuna hawakutoka huko. Okay, nipigie chawa.
gocha umusalaba ninde no omenyo ubuya inyetige enseyembe mambingia umemaliza mambingia nitaro moche wedhabu mambingia. Okay, moja wenu atuombe. Sauri wakenga pia mna wamanyire mirungu ya utambegere pia data kumanya pole pole data ya sai boys kia ubaingia ega ubali data like bali kimya Okay, abacho korba mu manyi bonsi pia sebali abacho korba bonsi pi wachukuu wote wa mamati ukuje mbele mpiwe picha. Mondo gocha umusalaba ninde no omenyo ubuya inyetige enseyembe mambingia nitaro moche wedhabu mambingia ona mwegende somweka ona koro wanja kwae inyetige enseyembe mambingia. Sabatore omuya naindo mwanchwa sawa yolewa yamo nande mbiyamo nekyara waturendire ko mwami nandi kwingira sikisechi ata nyasaye twatinira obusyayiga muna abatukuru bamumanyi twasabire obwanche kwabo tibakora kasi enkeyiga nyasaye konya abatukuru abayiga bakina ase encherenge yabo na mumanyi yarenge twetigira asora twakuguria wenera ase erieta ria Yesu omutori. Wachukuu enda mkae eyo mwiso ng'e omorandia libaga chikorera bono ntagete moiche chikorera chionsi chikorera wale makorera wote kutoka Kitale wenye walitoka hapa saisi tu tongee karibu hapa ama mpeane ile wimbo wenu pale. This world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made many mansions where milk and honey flows. I will leave this evil world one of these days. One of these days. One of these days. Better living kutoka Kitale. Mpeane wimbo wenu pale. If I trust in Christ alone, if I take care of His word, I will leave this evil world one of these days. Umemaliza? Sabe. Nyasaye mwana mukomotene wakweni byamune kyagera watwali bali wikaze musoboyo familia ya Tigirmaya umuntu noye makaba Tigirmaya na bonse noza kuranga sasa kiyo ona kwa mwenye akemero yere asante Yesu Kristo. Better living hakuna mokubo. Hamjambo wote. Ni kanisa la Better Living SDA Church kutoka Kitale. Tuko hapa ni kwa ajili ya dada yetu Nanzi, na kwa sababu ya ujirani mwema kanisa lake liko na makambi linaendelea, halingeweza kufika siku ya leo. Kwa hiyo tunaamini ya kwamba wakati atakaporudi Kitale wataweza kushirikiana pamoja, ni kwa ajili ya kufanya
maombi pamoja. Pastor, kwa sababu tunamkaribisha pastor na nyimbo moja na tunatoka tunaelekea Kitale. Niko nafasi moja kiongozi. Inaweza somo ama tuimbe? Tuimbe. Asante. Tuweke wimbo. Mukube. Yesu atarudi kuwachukua wateule.
mukubo immediately.
omugaka James Mumanyi niga iboretwe the year 1945, and he became a born again Christian in the year 2023 August and 6th. Was from the Riga to one son. Our manual registers was paper number 144. Ebatiso yaye niko yari ganetuwe chiga kichie kambi asomo ko yo 2023 akugwa mono akanyarwa kubatiswa nukorandia Pastor Alfred Nyaraga aliase esukuru yetu nikuru ase kusanga kwaye bakiete kusanga ase kanisa ase tuyoborwe asanya ase yari kurekana kusanga nebyumve ekero byari kubicara ase big excited city baby really baby see ini ibu budi kuda kotewe ibu sita in the inheritance is the kingdom of the Lord idu yuduri kotewe what but means these trials to test and prove us so that we can develop our character and draw us closer to Him. Uko kwani wanene edu kwenye watewe kama kana ya ajira the purposes of trials and failures, but God's promise is complete through His victory to all. Ekyo mweli na siki toko mosemeria na kuege no monene mogineste sababura mosemeria monene asiga kichiga na sige chunga chira cho monene niyo chire echiabene niyo chire chingikiran kurwa sigita ya Joshua pero verene yemo ifungo biaye 25 ni kanisa twarure amasaba itugo cyase amate y'umugaka James Mumanyi Nyakundi amona abatigire nababuririye totegerera asusa yasamu tena sai bubuya umunyamaberu itu ayure tatu itu ende watu tungite asobore bwitu kiroyo mutwakira asore kinga kicyabona muwaso yamono Kristo kiagera kwabera sense mayitu kubiberubere y'umugaka Mumanyi yachari kubika chiga kieci kono tatore igoro twakwariganiriga andonsi ayukuika kwanjira akore kasike akore kasiri etari yao Yesu ito otene ni chinguru cyomo bisabireja ekero giranyara ko bachigo turbani umusangere kanoyo ni to kwanko eterase okomonyerana kwa bambitu abasani bandi tuko bya bwabo batuisane abasomba bawo ekero beyariganiriya asenge cyo kurumbu ga chigoro kwanja kwabo kore kasiri etari ya Kristo yoro mugoritu amen. Polisia ya isa treasury to former agocha usaba ilinda pastor swe tigango ndra balistora so musankreka or church elders please stand up and salute church elders polisia tora so musankreka no wako abarole motagocha kana ito to kwebich balisincho ekrayo mentago tusabira former treasurer nat united to kwebich church elders please come for a photo. Listen to Barura Lingo Chapali. About your friend Bara and Joe, Kuja Raka Kidogo. Yamana Sogo Chabashik to Naru Police David, Nairobi, Yamono. Yamana, thank you so much. Yamana Sogo Janaro Police Yastan Gorunaro. Noara, thank you so much. Yamana little police and got 2 Cormoino. Waka Shadra. Karibu.
Yaman. Yaman. Biamono tigato sabe. Tanya sao ito muya ole igoro. Wachira subuswa oto kwenda ni biamono. Biamona semero beli akole kani kurwa sema mbiwe kenga kienyi. Mwana niko twale ko sababu ya bwa obuto isane. Elinde amangano nsi akole kane bunoli getie. Biamona ke senge jukwa rwete mwaka mumanyi kwa menya sobo iko bwense. Pamano mongino yana abana na abachokoro one kwa aja kwa balende kwekenga kienyi. Bono mumanyi utimokire ko twale ko sabati mukekiagara. Kwa rabia atimuke ona ni cyekere kingaki tutagete konyora lingana y'igoro iri lingana y'obogima mone koranje ndire maso tole twins ekero lirarandigwe iribe ryengenge ase tole osute omokwani ne lingana lyaye kweko monyene irindali kwane kolengana muno kwaligetie erinde lingana erito itobekanga asenge cyogo nyakwao wasabire wetera aseri tali ya Yesu yoromobonye. Salutiga bara imbara lakini awapasta naro ngetio paleta tubata bara eyo minto olto nyamba tintro nindo chezra nindo cheo minto moro pasta naro ngati yako paleta pasto ito pasta metusera karibu Bwana na wana manyasa. Asante sana Elda, waombolezaji wote waliofika hapa, itifaki ikizingatiwa na Wasabahi, hamjambo. Hebu nione watu wanisalimie kwa mkono ikiwa upo hai. Rango yumi inogo sema yale moya roroche Nyasaye obeirumuya ameturuhusu tena kufika hapa siku ya leo kwa ajili ya kumwomboleza ndugu yetu ambaye alimtunuku na siku chache ama siku nyingi za kuishi duniani, na wakati wake ulipofika aliondoka duniani, kwa sababu Biblia inasema siku za mwanadamu ni chache katika ulimwengu huu. Sasa kabla ya kuingia katika mahubiri ya siku ya leo, Elda, ningependa bantu turuero ngoli kyagala tugukura mburi na bura nyole atule inagotwera kero muntu gochiboya gosenaki bono polisi koy tutatugo chaka kurwa igaseme egara bali bamate banagoncho katirisigisti gara bagarroke bona banda moy karanste birogo ino asengenjo muri kwa 360 oroka ngoiga egere tokonye familia ye anyore no na mache kuna kunywa bakanyora chinguru bacho karendo kike bachikoligia. Sasa naomba hema lile watu wako upande huu wasimame, bantu bara seme yega tenena ruwa kibanga lango echiki nate baba tenne kine kusio mulisi usegia sena nege watu wa hema hili wasimame, bantu bale reni yega paka na ni nusa na mogwa ka 360 mocho goja somolisia egere tokonye familia. Asante sana, asante sana, barikiwe hata zaidi. Asante sana, asante sana, zaidi kubarikiwa. Asante sana, asante sana. Aliye na namba ya simu atusaidie, kwa sababu wengine ni watu wa mtandao. Asante sana. Alro mwana smart ya wana na jojo ngi biro ni ebi abe kambia mana. Asante sana, asante sana yamano yamane kwa agenda kwa era kurwalia bantu bemelia mwino na yenu bono goroka motale go chambia mana. Thank you, thank you,
Thank you. Watu wa hema lile wasimame watembee mbele. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Barikiwa hata zaidi. Asante sana. Wale wa kutuma pesa waliwo kutuma chipesa barwachire baka asem pesa yao namba yesi migere 0713 018 785 0713 018 785. Kwa Lieta Esther ambaye ndiye tumekuja kupa pole. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Bono abatuli mata bono togorro kebono abago chumata go chimeteiga gorro kebono tutare na intugocha gorro ka tutare gocha kwa ajili ya kumsupport mama yetu. Asante sana. Asante sana mami. Asante sana. Bantu bewenye ya mate tenena abai karanste ase birogo bio monguru tenena. Asante sana. Yamana soko baba igweli. Yamana soko baba igweli na kuchake kutara. Asante sana. Tembea kwa haraka kwa sababu unazidi kutupa kizogo. Dalili zinaonyesha kunaweza kufanyesha, kwa hivyo tembea kwa haraka tumalize. Asante sana. God bless you. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Wazidi kuwabariki. Asante sana. Haya, ningependa kuomba wale elders walikuwa kwa mkutano tena wasimame. Elders waliokuwa kwa mkutano, kwa sababu kuna wengine miguu imewakalia mizito kusimama. Nimepewa taarifa kwamba tutareiga narangilia walisia sengi junto begene oyole chimburu na bago taraiga ndeta sagilia nyole afi yako lyo mbigeke achiere kina tumekera walisia. Asante sana. Biomono. Sasa kama wale wa kutembea kutoka upande ule wametamatisha, wenye miguu upande huu wasimame. Asante sana. Wenye miguu upande huu wasimame, na wenye tulio katika hema hili wasio wa familia, yani gotumine tinga nuclear family yokete kale garanste abande tutembee hema hili abarero kuragoeta na moinali bari babwata magoro watembee, bari batabwata magoro baikaranse. Asante sana. Asante sana.
Asante. Nataka nirudie nambari ya simu. Nambari ya simu kwa wale wanatuma ni 07 13 01 87 85 07 13 01 87 85 0713 018 785. Kwa wale wa kutuma watatuma hapo. Jina ni Esther ambaye tumekuja kufariji siku ya leo. Sasa naomba elders, kama mmemaliza muweze kurejea hapa. Asante sana elder Sega Singia wakolere yamono mulisia yamono sago senye yamono. Tunataka tufanye ombi, na kisha baada ya kufanya ombi pero kuliga liansa yao chia chakire kwa era chialigere saa 8, na vile umesikia wengi wanaenda mbali, kwa hivyo nitakuwa mfupi. Hebu natuombe. Mtakatifu ishia juu mbinguni, asante kwa kutupa fursa hii. Tunapoenda kumega mkate wa mbinguni, tunaomba Roho wako Mtakatifu ashuke aweze kunena pamoja nasi, na hili ndilo ombi letu kupitia jina safi la Kristo aliye Bwana mwombezi wetu. Amen. Yogori sisi mshana kumejua no director Robert Anyuki wote wa QSH shilingi 500 kwa family, shilingi 200 kwa customer chuma sisi na kile kingu ataiga. Asante, saidiana kule. Sasa tutarudi kwa wengine. Togosoma kurua sege tabu kia Warumi isana isato Warumi 8. Watu walikuja na Biblia. Warumi 8:35. Biblia inasema namna gani? Yangu ya Kiswahili inasema, ni nani atakayetutenga na upendo wa Bwana? Je, ni dhiki au ni shida au adha au njaa au uchi au hatari ama ni upanga? Ni nini kitakachotutenga na upendo wa Bwana? Mangana ya si familia ya Madam Esther pamoja na familia yake. Nganinki kira tuwatanane no bwanchani bwango bwanya sai nama kweli atabanga yaya binte byombi go tuwatana na gendo keke no bwanchani bwanya sai ama kweli ni gachita sobo iko bwensa bana banya sai, baada ya wazazi wetu wa kwanza ambao ni Adamu na Eva walikwisha kutenda dhambi pale shambani Edeni. Ekeroba kole bibe ama kweli agacha sense ekagereka ro some kitabu kia Ayubu 14 kafungo kia yakamo yakatebanga bono mwanya bantu oiboire no mukungu ama tukaya na kiale nigara menge nama tukaya menge nige bukwa tebanga bona karama tukaya ngeigwe nigo montabwe na tegoikie myaka 70 obale irwa matuko akamanya sobo ikubure naki bwenseye emyaka 50 ebere ebukuyama tabanga kara amanya gwetani abo ine bonus lakini emyaka ere naki eyobororo
ekerona na kurigereria umugano bumuga komentorarire emyaka erenga mwarora bwate 53 igonga Nyasaye na mwali baga yo komenya obogima bw'emyaka 70 na ndakamente yende bune bonus. Nyasaye no monge bwa mabera amezidi kutubariki otoire afya ingianje naye bona bali twatigaire turi moyo tituri gukwanira oyo minto yo kure abantu tugokwanira nga amatuka itu na amenga senseye mbali turi naki turi moyo na bali turi moyo ndubwato bumanyenga litukirimo na takolege ndukike tanga abantu barega ga umatenga litukirimo na bakwe bochekero muntu na amanyeti tango bali babere tayari gukwa kai yoga baka kabona mwe karansa iko ndayo tayari gukwa mwakani renga muri tayari lakini kera lituko bali tole moyo ntubona takwe yaligani bora bulinde nga kartuwari ngasome skuru chisteche chiko bainye onda kaiborwa aganda maguta motwe akanyoma ingijya atigaire tanga abantu bali nsaba nyoma meta na kunyoma tango torra soka bokoiga bali banyoma meta na kunyoma nande mwaka nanga muri tayari gukwa igonga asa stage kirisa inye cyo monta gubeta eri watigaire oroche stage watigaire ne yogo kwa igeye ntubona takakora asijida yakesha abana ba Nyasaye ni kujiandaa pamoja na Mungu wako kwa sababu siku zako za kuishi katika ulimwengu ni chache ama tuko watigaire kwa bara senseye abatoi karanseta kitumanye tinga nindi turakwe kurwasoboye kuboneke kurwasoboye kubenseye wengine tunapanga mambo mengi sana wengine tunapanga miaka mingi sana wengine tunang'ang'ania maisha ya usoni lakini Paulo anasema kwamba unapong'ang'ania maisha ya kidunia wewe panga kama mtu utakayeishi miaka 1000 lakini unapoishi ishi kama mtu unayoishi siku ngapi siku moja ngamenya lero lakini asoko rovelia abana ba Nyasaye rovelia uno muntu uramenye myaka erenaki eribwayemo neka roko rovelia bona rovelia kobera si Kristo bantu mbale buno twikaranstensa twangira ko chora Yesu abo mutule bo bugima bwaitu abande twachorire kuna kobera sekanyenga ime abande twachorire kuna gotigara soboibi abande twachorire guchanda ji family chaitu bantu mbale bagakambara bombukano na matanga ababe kachisuti bacha babwenere taiga ekerare buoyo no mututukano akona gotange megoko bona lero buno marakarule ubeke suti ojalia cha matanga barabar baba tabanga na intu tukwane tia matanga ya ntura ya guli bagatole ndikeke boko mwali bagakwane watabange family karo ndikeke echoke muri kora bibo ndabasa matanga barayo ndikeke echoke konyenga iwo akabeiro choka abantabu ugoja kubachoka asiri sana ponto yo ukwana ego mumbuati kuya mochoko tori alia era bwe ko manyana tabatindike bono uchire nsa achoko tutebe twechoke nabange naba ya mure lakini gesemwa kuone tene ngiti timaye tingi yaba tebeti paka rero na beko baombogani Ongonde ga tabanga pastor nsabere tumusambe bintu bira akagenda sigeta agasaberwa umati asmoka ndamwara asaberwa bangina egere mechanda kale ndikeke akayago gitamba birimo ire mu bwatensa ibindi mutegete nyomba akayenda akagesunga asenya si asero yaye egere cyana ko mugonye cyagera utebunga gitamba ekyo nakyo bakonye atamba kali ngikawaitiga bono mwaka yega na letukuragira mambia
okuno bokima umaragara ndikeke bonge no boka mapema uruga ubeko bokima mesa ufunika umugaka gakuboka aragera akari ndikeke asoke umugaka agachikoboka akanyora nesukuriyo kekundikire bonge nero chire akebori ngaki nayo gukisugura inki avuga noyole kuruga natyo kyobokima ngayo muchanda akari ndikeke lituko likobwatia umugaka akayiwo monge no letro bokima kagosoka agachaka tenna so morangwa okwanda bedroom ensemo ararenga ninki kego cha kiaba getamba kiri karunyasi gekabengiti kega ikangora igo ikagenda bakalia so bokima gegakunura gekali gegakora ande kayana nekandaralia gekabenyasi gekabege tamba bono kitole chikambi unachigendera taiga bongino yokorangari gwali tukolia gatatonga mugaka takwaneti ena basoga akande gasi akaganyo monge naruga litukolinde ero monge naruga bata yatabasoga kamurangari nganju egento nterogo nkolera bagatenena ali asomoga ke pemere ta somorango igatamba kali karuga ralia yakabengi tubune nara yaye gegatirimbuka bagasobo kema gekarusyo bokima gekari gakora gekaira na gakora ndokeke bonge nakaragireka kyagara takageretenga binte bingoncho kabire byagara ndokeke byabayigo ekarabona kobori gwangana kige kare agatebanga ya nyarebe nero ngeta somo sabigete tugakikora saburwa abantu abana banyasaye batigire kubwati nyasaye bwekene ebitambana bibamenyerete amachina arabamenyerete na kieme cyanda kubanse berete monashinga amagora akona kugwatie butiko no mugazugu wawe ntukananire kuri musabiyo yo mugucyo yonde bone bitambana byo begete biko na kunywa amanyinga amagora nakora ndiyeke binte bigando tukutasiriye tali ya Yesu ebinte bigando bisari kurubo abantu bande bachandekire emetwe ko batia lakini ebinte binindu twaleta ira abana banyasaye asobuge mobo togendera to chandeka obutuko no mugaso asengenje tukuna goeta abagange baje bakangani yanga baisa ko bera ali bali kenga muganga gwa kienyeji kutoka Kitui moko gendo bali muri aba SDA bali muri aba Katoliki bali muri aba PH moko gendo bakiyonchora bakaba pastor bogo sabera abantu bono muganga nero iliyolia egento gyoka ruseti negento kelia bambete akagora nebuku bono ngaho kuriya kantu kako chandete rero gusabira kwa bwena utigakora akoroga kwa bwena wikia ya mekiagare sadaka ngo ndiki ande ka koroga kwa butiro ta alete sadaka na ndo tume bintu bya na ndo butenga ganda na ndo mumukuri ande kwa ruwara na ndo kwera nga pastor korondo kike bona abantu ni gobale nore Katoliki nore masaboyime nore SDA ura masaboyime nore PG masaboyime no ndiki abana banyasaye tigabali tora turi moyo tumanye ngoboge matomeje ta sense yo no bwenge tumutamere Yesu ulibwe ko kweta so musalaba Yesu ulibwe ko tukwerete uliye amanyingaye akorusye bibi byakero yomo uyitwe karanstensa uliye amanyingaye agarete tukarukwa abana banyasaye tukababa sibole ibo bali turi moyo tumanye tenga Yesu ngo cyari tumanye tenga nsiye nkoerere abana banyasaye tusimame kidete kwa imani katika huyu Mungu wetu aliyemtuma mwana wa pekee akafa msalabani. Onya gwacholo kaba sama sabo pero onya gwacholo kabera se dini baragendo kieke pero tako na kaba uri muina urega chora ningogo korere mere mugo chakira so mugasobono onya nyasaye kale nyasaye tigati kale kaba gendo kieke nyasaye onyama sabona ale nyasaye yawe aitigaro tako no kuburukania abantu bo monene kinga kichi abana banyasaye cyabere kinga kicire kimbe ense ya elire ondeta yo kwigweronde abana ngo bayigwera bale bono aro abana ngo bayigwera bale muchando ninki
nense yaelire ababantu bagoteba talibo rochonya abana mbali kuiwera serikali onya abana mba kuiwera serikali ayana barachi baigwere onye mbobo yatia masazi ayana barachi baigwere gabana banyasaye tweyaliganie ase Yesu oyo ugo kuona tukwanya taraja eyaligani ngonga na kiora kwe yendongelia ke kongo abangina mwekara stensa uneka ruwa kwereru no mugaka nonyaga kuno gutango mutaro kare moyo amasikana kadugege aya moyo ndagera tako na kumukunyo bukuma ngamambi kwa motenga ma gwaragerete moyo ndagera ali ekyagera kare moyo no rubagondo kadugege usikire bona abantu no toliansa ekanisa no tomenyete lakini umugaka gakira atinde tuko mukuniyo bukuma orara mambi gakubuka kwa mworo kingama waragire tuma kukanga gwesaba yasaba konyerange yange egere na inumu kurwa ogenda bakonyo umugaka yo nekera konyekire nerana kulendo muki nali amasikani yagarendo kike akoba kero musacharo na abana ngo sikabali gendo kike family komanoka bona se family ogotebanga Yesu ngo chale bwako nekerago chabwango go chale nengelia yaye nakero monto nanyo legendo kike ngelia yaye lakini gendo kere kya muhimu gabo ngelia gotebanga natinyie keraliriga kurwa segendo kike kurwa sa maisabo ngabali bonse bono tuwalilile ikiagara nini no maana kila mtu aliyekaa hapa chini kuna wakati mmoja ama mwingine ulikwisha kuomboleza kwa sababu ya rafiki yako aliyeaga, kwa sababu ya mpendo wako aliyeaga. Sasa taarifa ni hii kwamba Yesu anakuja, na anapokuja anakuja na ujira mkononi. Lakini ujira tu hautoshi. Jambo la muhimu wapendwa ni kwamba anapokuja kila mpendwa aliyekwisha kuomboleza machozi yote yatafutwa. Kerumo ndolensa natinyuweliriga ntumerane n'abantu baito onye bamwegene Nyasaye. Bantu bakora rani programu chama tanga chinyinge na bali bakora kwa makondo kurara ngaine litule ontote bangoyo biga mwanjite Nyasaye tumaete ngaga kwa singo ndugwachi etigoro ukanyorera just you kanyoranga na berego umuntu ga kule Nyasaye bweko kala tugeke umanyete onyu kwa sare goso kwa sense Nyasaye bweko kala tugeke ayege ntoka tebanga tigatimuke goikali tukoli agendo keke yo kubokiwa aye yali gani kara toke mbuyale tonyora nenere bantu bande mbale tukora taya bantu nga Mungu airaze roho yake mahali pema peponi ukuimogo soma nembe wanda mutige kero monda kule ngayako ganda seliroba Nyasaye tabuga timbere igorasa gutindika abantu egendo giyo kage kugenda go cyasi Nyasaye no moyikolia utire to muntu agachaga gorendo kike Yesu ngo cyane yali gani banyago tage manyanga ense ya elire okugenda buo genda some Timothy wa pili 2 Timothy chapter 3 verse 1 gote gutirimbuka gote banga nchibe chinga kicire chinkongo bantombe yanchaba nyene bantu bange tabamwabo batali kubwatana nabande abantu baraba ngiti abantu abamwenu abatindi bona noneka rokuliye turo chingense ya elirende kyagara abantu baro bono ega na kibale baraba mwenu abantu baro bono ega abana banyasaye nigo baraba tindi abana tibali kugwera abayibuli babo egento giyo kagia tigaire naye bwe yaliganie obwatana na Nyasaye kwa sababu Yesu anakuja. Yesu anakuja hivi karibuni, anakuja na anakuja tulivyosema na ujira wake mkononi. Na ujira huu atazawadi kila mtu
ngaya yorabe bantu mbali tole dini lakini tuteberete mekone mekemeke ugetenge dini ine arego cha kuira igoro otabango manyeti intoni ntutu abere kanisi kurunya guta bona abuna basi di bagoro ndike au kwana kwa bakatu kibaga tabanga tuwara abere kurunya bururu bona eliningi yakaba okobero oningi yakaba karo kwara abeiro goma tuwara abogoliri dini ye onya kwaro sire kuyobogoli bekeranze atwara atarire ne dini ye bone karo mu atarire nero igono ganda igoro nero igora kero monto ekobwatia ngana kya bana banyasaye kwaliganirie nkoro yao na Kristo Yesu ulio kwetaso musalaba iko pastor tura kuona nga edini ne nkoro bande mbali bono bago chaka ngoma ete injini ngende kanisa ni ntagenda ugiche nkoro ya ne anjite ngoyo ane lichara uko yo so manembe ganda kola ndugeke uko ko tebanga timo mocha gosangererekana unenchera ya bande akadugeke igonya tuli ko chi kanisa onya ko mwanjite nyasaye still no bune tuli chi tago some buku bogeka yibekega osome buku bune akadugeke bune bwanete akungumbara muchande tabasaja ebuku yo so manembe ganda utike kwego tebanga mukungu asike muntu kyoyo bono muchando tubugate bakungu bangaini rwenga igentunkira ngokoiga umusaja ka ndugeke orro bakuyigwere moyebo namenye nyaro bakuyigwa barandi abugo chabagani abo omunyoka ko cyaralia ngomusaja onega gutara pita likoira nago cha saa 5 ya butuku konya ga ntega rucha mapema kwa gure bona bere nyaro tali ko soka bono no ali mapema liuka ane chunga jago cha korolega sia matuko yobuga mabwa bwonsi boko mokonya kurunyara bwe kyagera tali ko soka siko egwata gete mokole ndikeke mabere nere ngabe sa tali koleta bonege ndeka ko yagwachi kulia na kiako balirete tumulisha kurumubuko pakege ndo mondali to cyaralia kya bakugwa bakurato kolimule kurato kolimule lakini rende tikatuna kubale meligo tubale mereti na batebinga lirimulishinga abana bagwe kabesi nocho bana bakara steka abwateke ombe bweka nero mo chairman nero mo secretary nero treasurer mwana ko sali we school fees oganda ko chama toka ime uri ke minute bweka besi besa ko rando kike banda boboy bake percentage chao kalikirete nga 20% kere wiki igonyo kwa chiri bukumi omwali bomotie nyeli 18 nkuira ni oli ko chekiombe asale bweka nere member nero mo chairman nere secretary kirege ntonere ganya saba sisi ni abakonya rangya ngabakungwa nabasaja ono abayikaranse tegana barabuo inde na ndu metungora sarekere pakagara serikali yenjetia manoti muntu ndana bako na okora practice yo kubalira manoti mu buko ama tenga bone inelibu tindiko sokia yone jibas chetinga sabwa manoti amanyo kunanga abono twekira 200 bone litindiko sokia wika saa musini okaragendo kike yani nge serikali ne chenja manoti yare atamanya onyo muntu karomo goko na kiare base chiri monche chiwe chote benga ichuye bakieta guru choye bagagalo ndiyege bando ba ko boling chukuta go dire chunga ya ichuye bagagalo ndiyege kwa familia tunasema pole uchakobo kama bono mugaka taiyo negasire twabere toko batebya nga no turamo bantu babere bagotara goja senka babere bagotebanaki
no turamo lakini jidage jinda gutangasa ngoko bamo bono kwaelire mugando uyu madam nanna butayorore bono ngutigara mule n'abana bali bawo bali baragote binga no turamo bono bakulire sabali ogara nzigeke yoko bamo bono gwatigaira ene family bana bali mwatigaire mwibuli yasikwe bana bali mwatigaire mwibuli yarendwe yentonge yo mongino yategete bono utete kanyora gasukari gake gonya gakunywa nebi mandasi yebyonya gakuliye bikeigo anagosukari gendo keke wogema yakina kiyo kamora mokonye egernera twarobole matuka mange ngonyorora abana tumenye tare lakini chinga kichibono nonye turare mwaligia kabagaiga mwamnyoka mwara karonzi keke mwara musyomelia egernera tatigara bweka abaise ko inyore mechande menge mwikange egere atwarobole mwase koro yaye otherwise tiganya saba sini nyasaya bobole mwaba bole mu ekero mogo chake sabali omugaka tayo yesabo musacha senyubeye onde bwensi ora teme ko ira chintakaneki no mabura koye byara yesa kole bunamanyite masikani yabe kyagere bukwa tabanga chintakana nababuraka nabango nabanyasaya yokura kole gosoli usonye gukale kole gosoli asoma buraka ukaro avuga se kuwa rukurwa wa kuliro bago baka ekana ukiyeberre kire buno marebi no tarakwa matuka ona abalire na menge asensi yekyagera wachandire abantu baliya yesale isobo wachandire abantu baliya yesaru mugakobo igona yegenda utige yoli buli mubona bagusima okubwatia rojo mugako oli buna ara ali kwanda na barabu urabo tigeru bwons turanganya kurugusito ko tigere bwons no yugo buyaro bona abantu mugo salikire metura kiti samtime muntu kuogia abantu bago tigire bono bole mobo yoli kwamenyire no marembe uratigeru bole mubura enseye yonsi yege chule ke yonsi yigabugeka kukinye kurorogoro omenya lyoli ya Yesu kali nona lwa musini ekiro kanya ne liya ya mutule ne binde bikola tigeke binde biura ibi gobono yaligania na Yesu ukuteli kote abanga nocho ande ko nobole mu saba sini asili tera Kristo mutorito. Sasa naomba familia ije mbele, my elders mmoja tufanye ombi kisha nimalize. Nimeona waheshimiwa hapa, Mheshimiwa Sigetoko kwa Walter Nyambati mwaka bwa maskani yikira na abandi mbara tubayeli bagegere batukwanie na ikiwa karaba lispate nenirega twasuketie programu asobwango banyamurandi kale uligatia ndaika gutambua, naomba usimame uje usalimie umati. Nyamurandi onde kale gatia kurwa kanisa ende yonsi uje mbele usalimie umati. Murandi onde bachukuru bachugocha onye ndirinche nabwate chimbaba anga nairuka ingikomo choria babeli jambarole babe no kumbarole amona bandi bamenye taroro tore no mogoko togoteramo gorende wanguya kutigana tore Mamba kwani ndapa kwani yapo kupita muturi mugaka very tired pastor but not tired mbuyamore wairire
sawa seni biya mona so boto basta na biya mona so. Thank you. Tuko na mhubiri mwingine, asalimie umati kwanza. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Mwokozi. Mimi naitwa Reverend John Sawe, wetu ni kutoka Nyachururu na ubiri Riege Chure PH. Ya muraso monene na abakwani likoranga mabaka inoiga njeno pastor Muranga Richard urwo basinya cheki onkora ndia sekanza ya PH Mitengera district nari gukwananga amangana ali akwanirwa na masaba ruruga yanyo gwancheruoro na ndakole mirimo asaba ndo monene kuzizeni gwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa majina ni Overseer Veronica na ubiri katika kanisa ya Tombe, huduma ya toba na utakatifu, yaani repentance and holiness. Mbarikiwe sana. Pastor Obedi Nyambane Kagara abanjua abakwani Yesu Kristo byamule. Mbarikiwe sana. Asante. Kuna mwenye nimesahau. Thank you. Pastor ambaye ameleta neno kanisa letu la ACDA, mheshimiwa na watu wote ambao tumekuja maombolezo na kwa kwani bibi ya mole Suisa tengoro kya kwa kwa ndole sengwa ya nole bia mane kyagera ninga no musubasi mekiriri ya soye tina roli obande nkorokwa obasto kwa PH Church eto korwa ngaro chaso boraka familia zao familia na basani bane sana babi ibeni si ano baraiga abo Joshua at most the whole church can say ACDA we are friends, we move together na nyorwa kera kina chine jana ikinde kitali pastor bia mona singi jo tuseseni jago mona na busini asa wede kero yo mole gaiga do kwa otaraji njia ogendere nya sai ligote chagobe moyo urungi jinjana chia. God bless you. Thank you. Kuna mtumishi tena. Asante. Bwana Yesu na asifiwe. Hebu niinulie mkono tu hivi kwa sababu ya Bwana na neema. Mimi ni Apostle Onesmus Zurina. Kwetu ni Ekerenyo, kanisa langu ni Join Christ kule Nyamira town. May God bless you. May God bless you. Asante sana. Kama sijasahau mwingine, nataka tufanye ombi ili tukabidhi kipaza sauti hiki kwa administration waweze kutuongoza katika ibada iliyosalia. Hebu na tuombe. Mtakatifu ishiye juu mbinguni, asante kwa mchana wa siku ya leo. Uliyetupa uhai ukamtoa mwana wako wa kipekee akafa kwa ajili yetu msalabani. Jina lako liinuliwe leo na hata milele. Umetukuka kwa sababu wewe ni mkuu. Umati umekusanyika katika ukumbi huu kwa ajili ya kumpa mkono wa buriani mwenda zake. Bwana wa majeshi, familia hii inapoanza maisha mapya bila mmoja wao, bila baba wa boma hili, tunaomba Bwana wa majeshi uwe wewe ndio Bwana wa boma hili. Usimame pamoja na Bwana na boma hili. Uweze kuwazingira na malaika wako watakatifu wanapoondoka na wanapoingia. Uwe wewe ndio mwelekezi wao wa kila jambo wanalolifanya katika maisha haya. Na umati uliokaa hapa tunaukabidhi mikononi mwako. Wanapokutumikia katika madhabahu mbalimbali, jina lako liinuliwe leo na hata milele kwa sababu umetenda makuu katika maisha yao. Kila mmoja wetu atazame msalaba ulikokufa wewe Yesu kwa ajili yetu. Damu yako ituondolee dhambi zetu za kila siku. Majina yetu kwa pamoja yanakiliwe katika vitabu vile vya uzima wa milele, na hili ndilo ombi letu kupitia jina safi la Kristo aliye Bwana mwombezi wetu. Amen. Mungu awabariki kwa pamoja. Asante.
familia, ninapewa taarifa kwamba familia wataimba. Wakiimba kisha nitaita administration utuwie radhi kidogo. Asante sana fundi wa mitambo. Lala salama mwalimu James Momanyi, lala salama kwarwanire segengeya wakorera urugendo kwarendero kwegenda aye lala buya, nasi tutakapolala katika Bwana Yesu atakaporudi tutachukuliwa mbinguni. Chamariga nubukenu obonge nimelio tunalia familia, tumempoteza mpendwa wetu, lakitogo samu ponene korache otoi oborimu chinga keche chamariga nubukenu obonge. Lala salama mwalimu James Momanyi, lala salama kwarwanire segengeya wakorera urugendo kwarendero kwegenda aye lala buya, nasi tutakapolala katika Bwana Yesu atakaporudi tutachukuliwa mbinguni. Lala salama mwalimu James Momanyi, lala salama kwarwanire segengeya wakorera urugendo kwarendero kwegenda aye lala buya, nasi tutakapolala katika Bwana Yesu atakaporudi tutachukuliwa mbinguni. Madam Esther Mura, ole mama kwa kumpoteza mpendwa wako, abaire n'abasani twatebire pole lemerere takorera umurere namanyete. Madam Esther Mura, ole mama kwa kumpoteza mpendwa wako, abaire n'abasani twatebire pole lemerere takorera umurere namanyete. Lala salama mwalimu James Momanyi, lala salama kwarwanire segengeya wakorera urugendo kwarendero kwegenda aye lala buya, nasi tutakapolala katika Bwana Yesu atakaporudi tutachukuliwa mbinguni. Lala salama mwalimu James Momanyi, lala salama kwarwanire segengeya wakorera urugendo kwarendero kwegenda aye lala buya, nasi tutakapolala katika Bwana Yesu atakaporudi tutachukuliwa mbinguni. Watoto wa James
Gladys Edina, Nancy Sheba, Mercy Emma, Peter Evans, Sami Diana na Konsi, wajukuu wote twasema pole pole sana, twasema pole pole sana. Wapendwa, tunapolia tusilie kama wasio na imani, bali tulie na matumaini, matumaini kwamba siku moja Yesu atakaporudi tutakutana na wapendwa wetu. Lala salama mwalimu James Ngomani, lala salama walwanira segengeya wakorera urugendo warendera kwegenda aye rarabuya, nasi tutakapolala katika Bwana Yesu atakaporudi tutachukuliwa mbinguni. Lala salama mwalimu James Ngomani, lala salama walwanira segengeya wakorera urugendo warendera kwegenda aye rarabuya, nasi tutakapolala katika Bwana Yesu atakaporudi tutachukuliwa mbinguni. Gladys simama hapo na watoto wake. Gladys tulimuita saa ile na marafiki zake na jamii yake. Wale ambao nimesikia mmetoka Molo mkiwa mmechelewa, tafadhali mkuje mpiwe picha tu ndio mketi. Wale makolera ya huyo Minto Momanyi na Esther, mahali mpo tafadhali kujeni mbele. Yeni hapa mpiwe picha tafadhali. Wapiga picha mmemaliza? Tufanye hivi. Enda mketi tafadhali. Abaminto n'abakwanira mbiyamule mbiyamono sana sogoika na gutware sherehe bune yegando cha ya irengia gonko tebanga abaminto pole sana bali bara bana umongi na Esther na abandi baminto pole sana ento na nkokwana ne kamonya amoimo kiromoko genda. Number 1, abantu banyakundi mwesipi ntegerere buya mongi we Onde bwensi oronya kundi okuro kwonya kundi meeting nere ga maragoba moira ne ga maragoba mwensi pi monto onde bwensi nya kundi to basa kurwa no mbwate meeting na inu gare buya mon ne committee on spiritual abwaterana mangana yo mugaka ndo kweba gate abasani bari mwasirete familia ye asencherende yonsi bakareta amache bande chinko bande bakaruchi bese cyabo cyo mucyango tugwaka ngambi ya mono anazo batanga abantu baito mutweta naina nabantu bakotombe monga buya mono asega simu akorengia ne kanisa yariege chure
mbuya mono na batokona batanga no mwesimi ogorta nyambati mbuya mono asiga singe watokoraire ntokuba kwera ngambia mono uri committee mbuya mono tusabegera abantu bagende omuyana ndo machoro nyasaye twabakire ngambia mono nende mbuya mono ekiagara kwabera mono into kurutwa chaga to morobeli oyo wekera bono toikiro moelio bono nyasaye kera abantu bagosoka ba mabere yepara asalitera Kristo romatorito. Limeniliza sana, hili limeniumiza sana, awamu hii nimeumia sana. Mungu wangu nisaidie, mbona umeniacha sana? Katika hili nimeumia sana, nakiri na kuhitaji sana. Mungu wangu nisaidie. Ungeniuliza singekubali mimi, mpendwa wangu ni mwache aende, rafiki yangu kipenzi aende. Mungu hapana, kwangu si sawa. Ile mipango tulipanga imezima, kwako ni sawa, ila nabaki peke yangu. Nitafanyaje? Nimeachwa peke yangu. Mungu hapana, kwangu si sawa. Ila naelewa Mungu, kazi yako haina kosa, na kushukuru kwa yote, mapenzi yako yatimizwe. Hili limeniliza sana, hili limeniumiza sana, awamu hii nimeumia sana. Mungu wangu nisaidie, mbona umeniacha sana? Katika hili nimeumia sana, nakiri na kuhitaji sana. Mungu wangu nisaidie. Japo nawaza nafarijika Bwana, kwamba kunayo siku tutakutana naye, ile shughuli njema uloiweka pale kwa watu wanaokuamini Yesu. Nitie nguvu Baba, nimechoka, moyo unauma, nimechoka. Nisaidie Baba, nimechoka, peke yangu mimi siwezi. Tufundishe Mungu wetu kuhesabu siku zetu, japo dhoruba na shida, tusichoke kukutumikia. Hili limeniliza sana, limeniliza Baba, hili limeniumiza sana, nimeumia awamu hii nimeumia sana. Mungu wangu nisaidie, mbona nahisi umeniacha sana, umeniacha katika hili nimeumia nimeumia, nakiri na kuhitaji sana. Mungu wangu nisaidie. Mtu wa watu huyu, mwenye upendo huyu, mpatanishi huyu, kaenda vipi tena? Mtu wa watu huyu, mwenye upendo huyu, mpatanishi huyu,
tukaenda vipi tena? Umetutesa sana kifo, hapa duniani huna huruma. Mwisho wako wapi kifo? Hatuna usingizi. Mwisho wako uko mbinguni, utamani zikamilele. Kifo, kifo, kitaisha, kitaisha. Umetutesa sana kifo, hapa duniani huna huruma. Mwisho wako wapi kifo? Hatuna usingizi. Mwisho wako uko mbinguni, utamalizika milele. Kifo, kifo, kitaisha, kitaisha. La 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 la. Hakitakuwa na nguvu kwetu tukifika kule juu mbinguni. Mungu wetu ndiye atatawala, ni furaha tele. Tutakutana na wapendwa waliolala katika Bwana. Hakitakuwa na nguvu kwetu, Yesu ndiye Bwana. Tumefika mwisho wa maisha ya rafiki yetu mpendwa. Haya yanadhihirisha kamili kwamba mwanadamu aliyeumbwa kutoka kwa mchanga, siku zake zikiisha tena anarudi mchangani. Tunalofanya jioni ya leo ni ishara tosha kwamba kila mmoja wetu, siku yangu na yako itakapokuwa inafika, kwa pamoja tutarejea katika udongo, tukingoja ujio wa Yesu kwa mara ya pili. Igitokora bono nuko mubeka oyo minta se nyombara atimuke wekali tukulilia ekero Yesu agarendo keke akoirana yana rabweka obwate kebunguo yechimbera cyabalie bati kirkorara ekararache na torrane amonere bono ngo sabatole sabatokora familia afutaba injira tumbuka byo mubero ikirese ndoruta maraba talikemera tokora no gotebanga kwaeli wekana ndeli tukolia turagarega ndiketi turagana hebu na tuombe. Mtakatifu ishaye juu mbinguni, asante tena kwa muda huu. Umekuwa pamoja nasi tangu tulipoanza safari ya maziko ya ndugu yetu, baba yetu mpendwa tuliyokuwa tunampenda. Wakati mwafaka umefika tena, tunamlaza kaburini angoje siku ya ufufuo wake. Bwana wa majeshi, familia hii tumeikabidhi mikononi mwako. Utende yaliyo mapenzi yako katika familia hii. Wewe ndio mnenaji wao, wewe ndio Bwana wa familia hii, uwaongoze katika hali zote. Na wanaofanya kazi ya kumzika mpendo wetu, pia uwakumbushe kwamba ujio wako umekaribia. Tuandae zote kwa pamoja kwa minajili ya ujio wako, na hili ndilo ombi letu kwa jina safi la Kristo aliye Bwana mwombezi wetu. Hakitakuwa na nguvu kwetu tukifika kule juu mbinguni. Mungu wetu ndiye atatawala, ni furaha tele. Tutakutana na wapendwa waliolala katika Bwana. Hakitakuwa na nguvu kwetu, Yesu ndiye Bwana. Hakitakuwa na nguvu kwetu tukifika kule juu mbinguni. Mungu wetu ndiye atatawala, ni furaha tele. Tutakutana na wapendwa
Yesu ndiye Bwana. Hakitakuwa na nguvu kwetu tukifika kule juu mbinguni. Mungu wetu ndiye atatawala, ni furaha tele. Tutakutana na wapendwa waliolala katika Bwana. Hakitakuwa na nguvu kwetu, Yesu ndiye Bwana. Maamuzi ya Mungu ni magumu kupokea, hili nalo ni gumu japo tumelipokea. Lakini hata hivyo utabaki kuwa Mungu, utabaki kuwa Mungu. Ni wewe mwenyewe Mungu uliyeumba ukaruhusu watu toke, mpendo wetu. Bwana, jina lako litukuzwe, libarikiwe milele milele. Twakushukuru kwa yote, Bwana. Umekuwa mfano bora, mazuri umeyafanya, dira umetuonyesha. Yapo machozi yatiririka, tujikaze, hii ni njia kila moja. Tuonane milele, tuonane bandarini kule, tuonane milele, haleluya, tuonane bandarini kule, tuonane Kifo kipo popote tulipo, kipo. Tumombe Mungu atulinde, Hakuna ajuaye muda na saa ya kuondoka. Tuliobaki tujilinde, tujitakase, tujitengeneze. Taifa linakulilia, kanisa linakulilia, familia inaomboleza. Penda vita umeimaliza, Simanzi zimetawa, umelala kama utamka. Hivi ni kweli umeondoka, umetuacha. Kama machozi yangeweza kukuamsha, leo ungeamka shujaa. Kweli tutaona na Mungu akiona. Yerusalemu ya Baba, tuonane nyumbani milele Baba, tuonane bandarini kule, tuonane milele kwa Baba Mungu.
asili ya machozi yetu naijua. Oh, Baba. Unaelewa machozi ya wateule Baba, machozi moto Mungu wangu, wewe tuelewa. Machozi inachoma mioyo na macho yetu Bwana. Hili ni wewe, unayajua. Japo ni machungu mno yatufanya tusononeke mioyoni, wenzetu tulowapenda wametoweka miongoni mwetu. Jambo hili gumu kulikubali mekuwa balaa. Ee Bwana, ingilia kati, utufariji, utupe rehema. Sisi ni wana wako, twakuhitaji wakati huu. Walofiwa Wanatatenda mapenzi yake, mayatima nanyi, umilieni haya ya muda tu. na wajane pia, Baba Muumba mchumba wenu. Na sisi wa Kristo tuwaombe kwa Baba, awatimizie, watimizie. Hatuna sababu ya kulala kwao. Ee Bwana, wajua kwa nini kayaruhusu tutiriri kwapo, machozi tatupanguza, tatupa uwezo wa kustahimili kifo. Hatuna sababu ya kulala kwao. Ee Bwana, wajua kwa nini kayaruhusu tutiriri kwapo, machozi tatupanguza, tatupa uwezo wa kustahimili kifo. yote yakizuka, tujue mwisho wa dunia karibu. Vilio kila kona, twavisikia pande zote. Tuwanyonge Baba, imani yetu yadidimia. Shetani ametuteka, hatuna dira, tumepotoka. Sisi ni wana wako, twakuhitaji wakati huu. Walofiwa
tuone pia Baba Muumba mchumba wenu, na sisi wa Kristo tuwaombe kwa Baba awatimizie, watimizie. Hatuna sababu ya kulala kwao, Bwana wajua walilika ya ruhusu tutiriri kwapo, machozi tatupanguza, tatupa uwezo wa kustahimili kifo. Hatuna sababu ya kulala kwao, Bwana wajua walilika ya ruhusu tutiriri kwapo, machozi tatupanguza, tatupa uwezo wa kustahimili kifo. Hatuna sababu ya kulala kwao, Bwana wajua walilika ya ruhusu tutiriri kwapo, machozi tatupanguza, tatupa uwezo wa kustahimili kifo. Pana mahali pazuri mno, twapaona kwa mbali sasa. Baba yetu angoja pale, amepanga makao yetu. Pana mahali pazuri mno, twapaona kwa mbali sasa. Baba yetu angoja pale, amepanga makao yetu. Kitambo tu bado, tutakutana ng'ambo pale. 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 Tutaimba pale kwa moyo, nyimbo tamu za wenye heri, na rohoni hatutaona tena haja ya kupumzika. Tutaimba pale kwa moyo, nyimbo tamu za wenye heri, na rohoni hatutaona tena haja ya kupumzika. Kitambo tu bado, tutakutana ng'ambo pale.
tutakutana ng'ambo pale. Kitambo tu bado, 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 tutakutana ng'ambo pale. Lala salama Mwalimu James Mumanyi, lala salama. Kwarwanire segengeya wakorera urugendo, kwarendera kwegenda aye lala buya. Nasi tutakapolala katika Bwana Yesu atakaporudi, tutachukuliwa mbinguni. Chamariga nubukenu obonge nimelio tunalia familia, tumempoteza mpendwa wetu. Lakitogo samu ponene korache otoi oborimu, chinga keche chamariga nubukenu obonge. Lala salama Mwalimu James Mumanyi, lala salama. Kwarwanire segengeya wakorera urugendo, kwarendera kwegenda aye lala buya. Nasi tutakapolala katika Bwana Yesu atakaporudi, tutachukuliwa mbinguni. Lala salama Mwalimu James Mumanyi, lala salama. Kwarwanire segengeya wakorera urugendo, kwarendera kwegenda aye lala buya. Nasi tutakapolala katika Bwana Yesu atakaporudi, tutachukuliwa mbinguni.
rwarwanirasegengeo wakorera urugendo rwarendero kwegena aye rarabuya nasi tutakapolala katika Bwana Yesu atakaporudi tutachukuliwa mbinguni. Watoto wa James, Gladys, Edina, Nancy, Sheba, Mercy, Emma, Peter, Evans, Sami, Diana na Konsi, wajukuu wote twasema pole pole sana, twasema pole pole sana. Wapendwa, tunapolia tusilie kama wasio na imani, bali tulie na matumaini, matumaini kwamba siku moja Yesu atakaporudi tutakutana na wapendwa wetu. Lala salama mwalimu James Ngomani, lala salama warwanirasegengeo wakorera urugendo rwarendero kwegena aye rarabuya nasi tutakapolala katika Bwana Yesu atakaporudi tutachukuliwa mbinguni. Lala salama mwalimu James Ngomani, lala salama warwanirasegengeo wakorera urugendo rwarendero kwegena aye rarabuya nasi tutakapolala katika Bwana Yesu